Mun le bersih katipun apa kiai? Ya mun le bersih sampean pas ki minta ki istighfar, paki maca sholawat, paki maca Quran, paki sampean ki kadang kento paki cabok musibah, mun le bersih berarti kento beni kengi bersih nemyan. Napa? Pateng kia derajat. Kenapa? Karena ben saben se oga pasti ngangsor. Ayo. Nah, ba mun la oga ngangsor. Ya munria tahu kabeh. Paham. Pakai gula. Ya jak gula si badan ni kayak ngulen ngangsor. Pakai mbian dia bahasa badan kayak ngulen ulen baru kana ngangsor. Awak ngangsor. Oke. Jadi mau nongker ngangsor. Iya. Tak tebak gontong. Jadi muni bongkok derajat dan ini pasti ngangsor.